Imfundiso kodwa lisabatha kulungile. Sifuna ukuthi singene kokunye kokupheleleyo. Ngenxa kokuthi kwesinye isikhathi mdala sihamba sithethiswa. Usonta ini 12 apostoli. Haleluya. Sesasuke ezweni lapha babesidinga khona emkhosini kukhala amadindindi 1 Petro 4. Uthi bayamangala ukuthi kathi baphila abantu babedlala isikokotho nje. Ngenxa yokuthi manje basiswela thina sesilapha eChurch. Ukuthula manje. Bethu umdala lo ijova kakhulu makhasa simtholi kulezindlu. Ungathi kathi selapha eChurch. Bethu umfazi lona wathi angena eChurch so awuzwa ngemmese kuphela ilolo phandle uthi ozavela sondele kwenyagwaza. Ukuthula. Yamangalo kulabanye abantu ababekwazi ukuthi ungaye emthonjeni ngo4 uzamthola khona indaba zesigaba sonke yazizwe naye. Kodwa sibonga ukuthi yona le inkonzo sekhona la. Bayamangala twabalidiwe. Mase belitholile kule nkonzo ithi phaphama uvuke la owekhona. Uze Church. Nte isambulo 2. Haleluya. Kulabanye abantu abambathisa enye inkonzo yokuthi lo kwayisezweni. Wayethi yena katshelwa yena ulenkani yakhalala. Yeyise saphuma lapha sakuthandazela namadimoni ahamba. Mawusilapha singathi sukuma sisiyokhela amanzi. Ungaqala ubheka oseceleni ukuthi mvana omncane omdala you can go out and bring some water here. Ukuthula manje. Sikhuluma ivangeli lingalankani, ivangeli lobuntu. Ukuthula. Amen. Ukuthi singathi umdala ngathi mfana wamsokulungile sicela uhlale phansi. Ngiyangibuzwa ngibonga siyahlala phansi. Sasathinta inkani sasilayo ukuthi asitshelwa thina. Hey, phela kwesisikhathi sabhabhatiza labo sobhula lapha lezi inkosi. Lamankosazana. Abantwana babo ama-presenter la. Lapha sesagezisa kusekho konke igazi likaJesu. Amen. Sesilingana kodwa ngithi ukulingana lokho lozakucabanga. Omdala kumele abe mdala kuwe. Omncane kumele abe mncane kuwe. Inkonzo enhlonipho esifundisweyo. Ungathi ngoba sengithatha siyalingana suphonga ufika kumdala lona empunga uthi etha. Ukuganga lokho lisakusinkhonza uyajabula. Uyajabula. Sinkhonza sifuna ukuthi sonke abazalwane siphelele ngeqiniso elikumoya elikuKristu ngobhabhatizo salamukela kungabi manje phela ekhaya angithi bengisekhaya mina ngiyakaze ngilibeke eGoli bengazi ukuthi injiva vele ziyadelela so tshela mina ngoba usuyinjiva la uexpect ukuye ekhaya abayithi ngizazibona bayibalilolela amahluka khona ngale kanti balolela umzalwane balolela umzalwane wathi afika seduze bathi ngizwe ngubuso abantu bangibuya bazi mama ase Dr. Susithi azafihla ihloko lalela senhlani intambama samba ukuganga uzumrobhe kwelinye ilanga uzumthetho yabona wena mongetho ukuthi saba sonke eGoli aphenduka bhabhathizo amen ngenxa yokubona imisebenzi yakho aphenduke wayirobha mina indoda lento irobha abanye kwezinye amen wayirobha indoda kwakunzima yakwazi phandle kunzima sasisebenzisa ovela behleki bacha balahla abapostoli bathi labuye bangasabe basakubona